Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hagas ni palay jong katayo ka Alliance for Sustainable Green and Clean Nature ringkat ka jingas no aktitang bat ka Meghalaya State Pollution Control Board Forest and Environment Department jong ka Sarkar Jala Meghalaya kala Rakhe ya kasi Kyrpang jong ka Mariang kabalatip kum ka World Environment Day kabala bu'ru ya kapang kabaong Ending Global Plastic Pollution ya kabala pelong ha Bishop Hall. Ha katay kasngi kaseng kala pelong ru ya ka jing thung ding but ha ka jo kapor kala ay jing hikay ru kumno banyak hun ya ka ban pendu jatno ya ki plastik nangta lasam ru ya ki surnot chaki skol ba phero pher ki badan ha ki than nongston balaong bala ay ya ki te ki surnot halor ka nongrim ba ki te ki skol ki dei ki bala thung ding thung siet khamba ha ki skol jongki but ki dei ru ki skol ki balong khuat ha ki saudong saukon jongka Bat ya kata lalap hadian bakaseng kalalet banjurep ya kita kiskul hakisngi ki baladep. Ha kata kasngi uba I lingdo u block development officer kanongstan CNRD block uloong kumukongsan ringkat ka jingasan ran lang uba SCM u engineer ka MSPCB uba TS Shangrit Shongkonor ka ASG CON ha ka jingwan yeshim bentar lang ru daki khana skul na kiskul bapher Kalau isi ya tu ka saudara-saudara ke bang ibrat nanta apa kalau orang tu cinala jopo cinala prinsip cinala buat berjuang Islam dalam sekolah tu cikgu cikgu jaga ibu ni dia kebentar kau itu dong apa jadi kau cikgu terkena di United Nations Environment Program jadi kuno bagi kuno ya plastik. We hanya pun usaha joki, jadi kita bayar joki, kita orang nampak joki, dah lagi plastik, dah lagi plastik. Kalau cuma ini kan sebab tidak kita buat plastik. Jadi kita tahu plastik kalau apa ini. Bila apa ini, maka ini itu inilah jadi plastik. Mereka kita joki pakai deva. Jadi kita tahu joki kuno milah berat pasal inilah menyekian dari sebab pasal yang plastik inilah. Ketika Pak mulai pergi nak sekolah baru ini, tidak kalawai dong kejelang itu, tidak kalawai yang ini itu. Jadi boleh ini kan ketua ditulis dan ketua pledge bahwa the village school dia berguna dengan plastik. Ini dia berstatusnya na iya ile berstatusnya school itu ni. Dia di school yang Shillong ila mana plastik box itu. Jadi Kyrpang itu ni bagi yang kayak gitu ni. Tapi itu ya kita nak itu bah dia berguna dengan plastik.